Okooko whamalumalo atu he I he taramalo e whanua lotu pe moi ako e ako tukulolo mooni mo whae e whaapa apa loto maulalo ki he pure ai arifa moi o meka e universi me I kamataanga ki he ngataanga pe oku taulawe manua e ngai a honi pe mohono whaaf ofa man meri e o e ne whakatupu. Oko whatulo watu o whaapapa ki he kakaitupu a e whanuani te whito ki he matakari nana wara o nau tolu a Kenipelani mana Kenipela o whaha atu mi ai e pe he whoki ki a Luseane Halaiwaru Lafitani ma whahoko ati tau Polokalama I he whiawhini pea oko whatulo watu ki he kautau whanua whare o matapure pea pe ki he kautaki lotu ai tonga kotoa pe o mo mea mai pe te mo mea mai ki he Polokalama koini ai me siti lo au he waha pe ai aku loko e Okooko alo au pe koe tau kawe ngā koe ngā hilea mo e tō onga Iha au au pe Katoanga. Kata. Pe mo konga whaasi te mata noa ai ki e tau mea tokoni tu whanua no mahuinga. Kaike, I te u toi whaloroa, ka te u oanga Luseane kene hoko atu MALO. MALO au pito. Ke uwhanga atu he whakatapu ko o si au whakeat me he whaleni. Ka ata ki whakahoko atu a Polokalama he ho atani ai University lo au. E whai atu hatala no mo palofesa ki he Polokalama ko ngau a koe ne honi. Aina os whakalea atu ko konga oraki ko lea mo tō onga ha Katoanga pe o wau whaka eike. Pea koe konga hona oa, koe mea kai tu whanua ai Katoanga. Aia MALO o pita mō mea mai I he hoatani, kai lava ke o te Polokalama koe ni. MALO te tuku ke palofesa ke ne kamata te Polokalama ai lea mo tō onga ha Katoanga pe o wau whaka eike. MALO ki te Luseane mahaka mea te u alu ki ai, ko alu ki hafo I o. Ki he tō whorowhora e kamatui, koe ni tau ki I alu ki ai karaki. Pea ahuloi atu pe ke mo mea mai, koe mea koe o kumatau kawe I he Polokalama koe ni. Ka pau tau whi mao ke tau taranoa whaka matapure, taranoa whaka eike. O ao ki he tau whōtunga, ko he tau whawhonga. Koe ngā hilea ke moi hāfua. Pea koe lea soni saita hā ke tau alu o mamata I ele tō whawhola I tamatui, ka hane kuini wharelahi pe ke ho eke whanua. Hai ko nau tōu o nau puke pea. Iai pe whunga kakai he whanua, ka maomi heni koe ngā ke tau ki hulu mai ke tau whatataki ai. Kaike, I o atu le vaia ke mo mea me kai ka tau toki hoko atu. Tō whawhola e tamatui ko tupou ono, I whono whawhanua ai whai tō kona tapu. Tu ke tapu boe whakatahangan aia o tau lono ko he waf whakaoto whanua ko tau whahau te pōwha ko he whono whawhanua ki hono malu I a tonga me whaito kona tapu
Ko mahi no eni ko tau whanua o whana. Ko i kai ke kei ata me whaito kona tapu. Te ku tau hange e tau whpe ko e ngahi whanua lahi māmani o mo tā makia i e whaito kona tapu. O kui kai ko whaingata a eni ke whakawhalala pe hono solo wā ke kau polisi. Ko e whaingata whatu tā maki lahi au pito eni. Ko tau mo uai. Pea ko whia mau whakawawe ki tau ngā ue whakataha kātoa ki ai whanua kotoa. Nai whakahino e King Charles tupo urua ki hale son le rei e nima whekau aki pea mo e langa whanua MALO. Kai umaa ai whakalakalaka tāu ki e kahau. Ko ngahi reso ni ko eni e aonga ke tataki tau toro, ki e tau whenga ke tau i e whaingataa, o tau whehanga hangai mo ia, ko e whaito kona tau. Ko e urua ki, nā ne whakotu, hono pure anga pia mo moi o whakatapui ki o tua. Ko tau hoko ai, ko e whanua mo e kakai Kristiane, pia o tau, ke tau kau kotoa. Whakataha mo tau ngahi whamiri, ke whakamooni, ko e kau Kristiane ki tau tolu, i e whanua Kristiane. O whimau, ke a kaloloto i a te tau tolu, a ngahi mooni whaka Kristiane. Ko e uhi, ke whakae ai, ai anga ofa e o tua, ki he kakai, o ku ngāwe aki ai whaito o kona tapu. He ilo nā nā wausi ai ha mon whaka Kristiane, ke soloma e nau ngahi pao parema o whaito o kona tapu. Kono wā, nā ne whakamaho inga i makehe ai a kō ki hono kakai. Ke whakamāma e nau ngahi whaitu tūni, ke whai whakapoto i he mama o e ilo mo e poto whiunga. Kono a koi, ai tokotaha kotoa pē ki he nunu a kovi o e whaito kona tapu. Kua pau, ke matua ki tokanga ki ai ai ngahi pure anga e hoko mai i he kahau. Kua pau ke nau wahe i makehe, hapa anga whiunga, ke whakaivia ai whatongia mahu inga koe ni. Ko hono tolu, na e maho inga au pito ki he tui. Ke longo mo ui, ai whakalakalaka o e kere, pia mo hono whanua. Ko e taha, o e vai anga, o e tau i e whaito kona tapu. Ko e ikai ha wheitu to tonu, kua whakanau kakato. Mo hakau ngā au e matao whiunga, ke nau nofo taha, ki hono toko nii, ke whakaea, mo whakalakalaka who'ou, ai mo ui, ai kakai, kua mo ua, i he whaito kona tapu. Whakataha mo ia, ke iai ha whengawe aki mo hangai kau taha tokoni. Ki he mo ui, whekau aki whakasoa siare, ke tokoni i ai pē ki nā tōru. Sai Luseane koutui ko e ngataanga ia nilite ia nima, i he ono, ai whamawhola atu hoi kumakainga ai tō wholofola ai nea whio. Ka te tuku ke Luseane ke ne hoko atu, ai tala noa ke mahu inga ai kawe koe nipe au toki tāna ke toi te MALO a Pito Luseane. Mahalo koe mea koe ke tau whakatokanga i ai whakaofa tō wholofola koe ni o whotunga mai tamatui kia te ki tau tōru. Pea ko manate kusio ke tō wholofola ai ngahi tu i o mamani koe tō wholofola ai tu i o Pilitani a King Charles. Whakaofa au pita pao kia e nau koe hanga e nau whotunga mai kia tau tōru whakaofa.
Koe nau wholofola mai whakawha ofa. Ona. Whakawha ofa me a kotoa. Koe kuini o Swede ni nau si oi. He taimi koe na e hifai me he talo ni ene tō wholofola ko ia. Koe ngahi tu ia mama ni o kuako i nau tō rea pia te nau. Tupu hake he mo ui po si a koe pia nau tō ke toka ngai mai mo e tō wholofola mai ki a tau tōru. Ho nau kakai. Ona. Peka mahalo koe, pakuto ia mea ko whakatau ngai si o koe kau whai niusi, he? Koe nau tala noa mai. Ko pau ke nau tala noa mai i he grama lelei, whakapilitania, whakapapalangi. Ka iaha nau tala noa e whihala aki pe ta e whiunga, e lawa ke tuli nau tōru. He e studio ko ia, me he ngāwe. Ai o kumahau inga au pito e ai lea whakaformal, pe koe lea whakaeiki, pe koe lea ia ngahi o wau, ke whiunga e te lea, moi o wau koe o te lea mai me iai. Ia. Koe tō whawhara mai e tamatui ke tau tolu, ma upe ke tau whakatoka ngai, pe tau mui mui ki ai, pe tau talango fua. E koe me e koe te tau lelei ai. Koe whakatoka ngai lai e tau lea mai i he social media, mo e hāfua ko ngāla ia tau tolu. Koe social media pa e sio mai kakai o mamani ke tau tolu. Tau lea ta e whiunga mai, pe tau lea disrespectful mai. Ngalo ia tau tō, ku taimlahi maa ko kusio o kai ke tau wanga i he lea koe ni i he public speaking. Aere, ia. Tau om tatou mo tau ngahianga whaikehe o ai mai e tau lea i he multimedia pe koe. Social media, o ngali e tau tōru koe ki tau tānoa pe ke tau kau ngā api pe o tau family. Ke tau tānoa mai ki mamari. Ona. Kai ke koe me pe ko e mai e siwa i ko atani. Ia, koe mea koe ni o kufu mahu inga au pita. Pea, o koe ai e ngā i tala noa ki ai a kau filosofa, me kau potoa, ki kau taki lotu, ki e whakakau teu ma upe, pea koe mea koe ke te rea aki, koe mea e aonga pea lelei. Ia. Peka pau kua ha te rea whewheka, ko ngahi ako naki pe rea ko taha noa ke Luseane ko taha na. Peka pau kua ha te rea whewheka ka whanakawe inga pa te whai i he whakaapa-apa. Ia. O te tingawa ake hau rea kōwi. Peka mea whoku nau doi taha noa ke ai, koe whanaka mea koe ni he koe mea ko o ku tau lea aki, koe mea pea o ku hao mei loto. O koe ke pehe koe mea koe te tau lea aki ko nea ma Facebook e. O ku whau mai a me ho tau whaunga, te whito ki ho tau ata mai. Aia, koe ku poini ko ia e Luseane, koe mea ia ke kau, ulaki whakakau ki ai. Koe tala noa e tangata poto koe a Covid-19, huko, ne pehe. Ki mo a kekerea, whakakau i e me a kekerea aki. E pehe rewa e pai whekwas. Ka pau ka ke ilo kai mea ke rea aki pe uke vei ua, pe uke pehe e hoko ai mau. Oua te ke rea aki. Ka kota whoki mai ki he ka mai Katoanga mai o wau whai eiki. O kui kai peke tato e vei ua e ta tau ka vei, ki ka uo ako mei he kau taki ko hota whonua, te whito i he taine. Kui ni, koe tamatu i whare alo, koe hou e ke whanua, pia ma kau hange ko tau kau taki loto. Koe peni, oko sa ia mapai ke usio he nau rea maari, whai eiki, pia kui kai ke na o mai o manukia mo si tāpalasia hata. Koe umea pa koe urea, o totonu koe ta wanga whawhanua Luseane, koe hanga whawhanua nai. Pau ke lelei taha mo whakai eiki mo topu tapu mea kotoa pe. Koe uinga ma ai lelei ai whanua ha atu i ho eiki pia moi nahe ha ama kaina. Ka whawhoke a koe e Luseane tata. Iyo. O kou whakaukau sio hangi koe tau sio ke kau taki lotu, a kau pātele.
Teo I nau tolu me nau kamata he nau ako pātele, ke nau lea. Koe kau whaiwhekau. Teo I nau tolu. A kau whaiwhekau koe ni ku nau wako ngā he kolisi whaiwhekau I loa. I tonga mo mamani. O ku teo I tangata whaiwhekau, pi koe whine whaiwhekau, whine eki whaiwhekau, ke nau o mo lea mai o mai ai messages o ku clear, succinct, ma opo opo ai tala noa. Pea koe ke hame e koe ngau e ka lea tae whiunga. He nau o ko o mai e malanga mo me koe ia. He ku ia e ku whakaukau si o koe. Ka kai ko o nau lea noa ia he public. Lea longoa, lea tae whiunga. O ke lea ai tangata poto kule pe mai. Empty vessels make the most noise. Koe kapa koe o ku, koe ke hamea, koe longoa a tahaia. Ai o koe ke tau whiema o ke tau hangi koe empty vessel, pe koe kapa longoa a. Tau ki whakakau pe tau. Hako me kau me hou eiki, hatu I mo hou eiki. Pea mo kau taki whanua, taki lotu. O tau sio ke nau ko nau wanga, pea tau mui ki ai. Koe mea lele te mui ki a mea ku tonu. Ka pea, ka pau ki a mea whihalaki, don't do it. O te mui atua just because of the popular to ko tahaya ko ia. O te whae mea ko ia. O te ea le tā kau pālangi. There's 100 ways to skin a cat. Ko e te lea. E lava ke te hanga kofui e te lea, a ke ngahi lea, le lei ka aua hao e lea o tae tāo. Tae whakaesia. Tae whakaesia. Ia ma ope ai hono liliu e te neongo e te ita mo e te mamahi mo e te ha. Ka lava pe ke te hao liliu e te lea o whakafōtunga mai o kusai pe o le lei pe. Pe o ku respectful. Kai ke si o koe, maha koe me pe o toka ngātu ke whakahou atu. Ia koe tatala noa whoke he ku kau moe, koe anga tō onga ai tangata rea. A e me whakafōtunga koe me I moa I kai me o kule ai. Ia. Koe ka neta ko whatonga e kai me o kule ai tui moe kuini moe whare alo moe ho iki. O koe kai ke te hiki holo ho nau ni ma. O ka awe ko whaahiki a hoku ni ma. Koe tā wahe ta kai holo koe si. Ia ko whaatawahe ana, whaatamai futa ko hange koe tangata malanga. Koe anga mahi niko ka malanga na kāwahe holo. Ki tae mau e me. Anga ka malanga ia o ku whipaki ia me tau kala noa koe ni. Koe kai koe tangata malanga koe. Ia ka ko whawhia maa koe ne hawana me kai mi koe nau kei mako naki ai koe whaatokon whalotu mahawa nai. Nai maa mai ai ai foi happy te koe foi urunanga koe. Kei koe peka ka eu nau whai toku nau tui pe nau tolu. O kusai pe ia. Ka koe kutala noa kuia ki uinga Luseane ki he tau lea whae ki lea whamata pule koe I a Katoanga pe wau whatonga. Ia. O kui kai ke te hiki horo hoto ni maa ki hema mo matau mo orunga. Pea koe tau wakai koe ke kai me ai tamatu I koe tai me kui ni hoi whare au. Hei kai pe ke tau sika nea ko maare I ai. E ko whanofu moto si ofu maare e na urea. To si ofu tau eo maare ai anga nau whawhotunga ma ngahi lea unanga. Hei kai pe ke tau sio tau tolu hataimi. O ku hiki ho nau ni ma. Koe nau sio hanga tonu mai pe ki he kakai, sio hanga tonu mai ki he TV, pe nau lea, whaka ofa. Nai e ko whanonga atu o ma whemea atu mo e ka ina princess ko la atu fui peka. Pe ko kamata pe mata anau, kai ke hiki ho ni ma ki o lunga, ki ngau e holo pe I lalo pe he. Ia o whatonga reo ke tahine, o kune mea mai ka huni maa, kai ke mea mai ia, pe whoki ma pe kai te au, pe tau reo e whakaukau. O ki kai whaapa ai ngā, ma pe whuka mata ke urunga anga maua ki e au Luseane, ngau e huni maa, pa ko peko. Whataatai ha whoi mea, ka koe maari e koe tā noa ni ki he whakai eiki, pea moe whamata apure whakatonga. Tau ope kau tolu o siofi stati whakarelei e tamatu I e me tau whofola.
Tahine kuni kona naspa. Koko hinen ki kau mahino. Kau no pere kata mai hau eiki. Peti tau e tatake pe tau toria ki he mau o lea mo. Tō onga e kai lea Luseane. Ko mea ko whakatonga e lai siwa ai. Tā ko koe ni mahangi So koe ko hiki ake tōku ni Ia, hangi koe hao tāhi wā au ia he mea. Ka ko matu i siwa e mau. Ko mau whai ako e ako ka api ako nau i. Api ako ai. Ne e mau whai ako music pa koe whai ako ke diction koe lea. Ka koe mea koe. Pau ke mau tūhanga ton. Hands down. Nima ki lalo he. O e whai ha. E tap o pita mea koe nau koe whai. E whai koe he mau kalase a mau tolu. Pea koe mea whakau te whanaua pe koe. Stand up straight, he? Tūhanga tonu. Put your head up. Ai hako ulu ki ulunga. Angi koe kau sotia. Put your hands down, he? Ia nei te hea ngā koe mau tō koe he kau kā pō me kau pātene. Toki hao au ki tua o mao au ia e urunganga hiki ni mami tua Luseane. Sio ke ulunganga ke alo pick up siwa, he? Koe ka ulunganga lelei. O tong ke te pick up e ulunganga lelei, kai tu koe ulunganga ko vi ke tafa aki. Ka koe ko ma o koe i he Polokalama koe ni o ke pick up e koe mea ke. Aia koe mea koe te ke tala noa ke he aho ni koe mea ia te ke whai. He kai ke tau tā noa paska pa te whai ki te mea ke. Sio, mau au pito ho tau tu koe nā o te ke tau ngau e. Ka koe, ka koe, ka koe, E hoko e ka Polokalama koe ni he ke tau whakatoni tono ia ki lala bide ko hea koe o Polokalama ai awake ki o mungu awake ki hea pa. Ko mana tu i Whakatā mo hangia kau ko hanga tuki hame a. Ko mana tu i hako tala no koe kau whai a koe tō ngā o nau. Tā i aki ho tō ni mai taima o te misbehavior ai. Nē kai ki tā mo tohe api a MALO au pito kau whai a. Ka koe kuseo ngā koe maha ku tōngi o tau tēn mua ki lula. Pe koe ki wā kau. Ko ngau e peho ni maa o tōngi o hanga ki sipi. Ko ni maa. Maha he ko pe whake kau leka. Ko te ki i tā i pe once or twice. Ko nau mana tu koe ke nau toi whai. Ai o ke ki whoki ko ki leka hata Ia pe koe mea kā koe ai ki maia mai tue mea au kia koe taimu ta whai Polokalama ai. O hai mai ko huni maa. Ko ni ka mata ngau e pe ke fusi e ki maia. Ai nau fusi au pe ke si tō koe ki lalo siu he ko. Ka koe ko tā no alu Luseane. Ko nofo ma pea whaasiofi e ka kai lea lelei. E ke ngata e whare aroma o e ki hange ko tā no ko kāti noro pai ni mafi. Whai whikau toki tā te rita koloa ia hambea. Pea mo hai fua oku lahi. Ka koe te sio ka nau tō. Hange ko pai ni mafi ko te rita koloa ia. Kamataki ko ia. Koe mea koe whakaofa. Ai whiri lea. Koe anga e whakawhotunga o sino mo e whawhonga. Pea mo e te ngoi pe kita kaimu nau kaha noa ai. Tau mai kia kita ki hoto ata mai mo hoto loto. O ko mana tu ia wea kau broadcasters a tau tau ki mua. He ko ta moto o whakeo ia koe so siwa. Hange ko masiu moala he. Ko paenga. Koe kau uriti palu. Koe kakaia koe na koe nau lea nau toria mo no pelewe hala. Koe nau lea mai ko te eifo ia pe ki ta moe. Leo le lei moe. Whakaofo ova speech he. Moe pot tatau e tala noa. Koe kakaia koe ia. O kuia pe whakakai tai mini. I'm just saying because o ko ta moto au pa ko mantu e kakai koe ni. I he tai mini he. Ka koe kakaia na au fo ia au pito. Iyo. Koe ki ta fuke ke he ta. Ta o hongo fulu. Na ko whakaos fuke ta Polokalama ko ai ki ato e ta monu mo po kia te koe ka tuku ke hoko ato e ta. Iyo. Kai ke he koe o koe ki olo ipe ku te ia ha o tāna ki mai pe te tao ki he konga hanoa. Ko whia whakaos e pe Luseane. Koe ai ngahi lea tau ngā o aki. Te whiton ke koe lea pe kaha ko whia lawe ke kaka whakapa au pito au furahi ngā o aki e kakai. Pea o ku ngā o aki e kakai e Luseane koe ke nau uhinga ko. Koe kaipi ke nau ilo na tō ke uhinga e lea koe. Ni tau koe lea te wai pefu lea ta. Koe ngā koe tata taimi. Koe lea koe Luseane koe lawe.
Ne kiki o whaafanongo au ia i he tupu a kena e lea pehe mātu āma. Ngahi malanga, ngahi lea malanga i he wheitu whakawhonua, whakalot sias pure anga. Ne kiki te whanongo ki tau kalanoa. Ko mou, ko lawe fo Luseane, ko lawe fo Sione, ko awatue. Ka ko whia lawe ke au pe. Furahi au pito ai ngawe aki o lawe ta e ilo. Ka ko whakapa apa ke au matau kai. He kiki tau whanonga tau tō ki kamatui, pe ko e taine kuin kona nasi, pe ko e whare alo, pe ko e hoa iki. Hei kai pe ke nao ngā ake nau tōru e lawe o ai mai ki hataha au nau whenea aki pe whetō whawhora. Ko tau tōru pe ai kai ngā makakai ko kai ki tau iloi. He koe lawe, ko lea ia na whau e tau lea ki te ai pe ka kita. Ia ko hona o hinga, ko te hanga o whakaaki moi, mo tuku hifo kita, ka te tuku hake ai tama e taha, te hanga o atu ke fo lea ia o ai kai lawe, ko lawe ko pe. Sone ko lawe ko ane nai ki talanoa ki he lea, sai. Ko lawe o ku pe na o lawe ane afi. Ko kaimi ko o ku i kai tono te hala au pito ke ta whaapapa ko pe. Luseane, ko ho lawe ko ane nai. Na te lawe o pe, he ko ku hanga ko hinga lawe ki au i he kurea pa wanga tu hifo au ko wanga vai moanga MALO whaaki moi. Ko lawe ko te ki kausisi ka mea. Pako uhinga. Ko au pe o ko aia lawe ka koe ahoni. Ko pe Luseane, ko lawe, aia ko uhinga. Ko hoki i rea ka mahina koe na mo hi point sisi, na ke ai maani nai, ka ko mea ko o whaari Luseane ka whaasana, o pehat ki kai. Ko lawe koe Luseane na pehe mo. Whaka ofa au pi. So, te kalanoa, te riki lalo ne uhinga o kupala kupe a vai pe a oskapa te hiki at kita whaka ofa. Ko ia ko mea bea, ko whilea ia ta ulahi ulea aia, pena lahi ulea na wha aia veala. Ka ko whia lawe te kai tuku anu sane ko tui ke wha am ke ta alu ke ko ngaua e ta Polokalama. Mahina o pito ia e siwa mea koe ki he lawe, pe koe lawe i. He ko Katoanga e o kulahi no ngawe aki. Pe ko ilo ene ani ngawe hala ia ke whailea ko ia. Aia ko tau mantupe e tau sio te koe ki he tō wholawhala tu i pe koe mea mai a hoa iki. Koe lea o ko tonu. Everything is right. Whiri e rea tonu. Tonu au pito. Aia te tau whakatonga e apito mea koe ia, te whakatonga e apito mea koe ia, mei he ahoni o whai atu. Kai ke te tau aru ki he konga hono ua, aia koe tau mea kai tu whanua. Koe tau mea kai koe ni koe talanoa laha e kau sae ni sima kau tu koe tā he ngahi ahoni. Ke he mea kai koe o ku tau mau, moe hala e mea kai o ku tau mau, ko hinga me e o ku tau mau e ngahi maha ki keke. He tai mini hangi koe suka koe, toto maa o lunga koe, cholesterol koe, hāfua koe, autoimmune diseases. Ngahi maha kato koe nau pehe, koe uhi ngā koe tau kai e ngahi mea kai o whihalaki mo tau sino. Pau ne hangi e o kai o tau insights. O kai ki tau, o tau puke au pito o puke peo mate. Ka koe nau tala nau koe ke indigenous foods. Mea toko ni mea kai tu ufonua. Ai ha whanua pe. Koe mea kai koe ia, koe wholesome foods, koe mea kai whakawha kai au tonu ki tau kai. O tau whonu he mea kai koe ni indigenous foods, koe tau mea kai tonga, koe lu, koe ika, koe niu. Nau pē whaka te MALO koe tau ni hongo fuki moana, nau pē koe niu, o fungako, high cholesterol, o ko. Tai mini koe nau tala mai, it's a superfood. Kai ke, na tau ilo pē, tau tōpea, ilo pē mātua, me he taim ki mua, koe mea kai whakawha o whai niu. So, therefore, o te ia mo kulupo o na hanga whakalakalase mea kai. How pure the food is, aia koe mea kai hawa, koe taimi si i taha ai alu, ai mea kai me kele, ke te peleti.
Ai ko tau na whai tonga o mai pe ai mea kai me maala. O mai ki api o tau hakau kai. Ai ko tau mao e tau tore pure food pe koe mea kai hao ai mamani. Tala mai e kau sai nisi. He koe ke te avu whao ai se pe te avu o process, pe te avu o gas or whatever it is. O mai pe me he. Ta hoa te whakatau mai me maketi o mai o ai tau ki haka. Toto atu. Ka pau te tau stick to our indigenous foods pe tau mea kai tu whanua te tau. Mo ui lelei tau tau. He tala mai e kau sai nisi ni. O kai koe volume e te kai, pe koe lahi koe e te kai. Koe mea kai o ku te kai, the type of food o ku te ingest pe te kai, koe mea ko maho inga. Koe te kai whole foods pe koe tau mea kai tu whanua, tau sai pe tau tau. Koe tau wala tu ko kai e kapa pulu mo e sipi mo e hafua. Sai pe sipi e ke tau ai tau ki lu sipi e au sapate, tu o tahai wike. Ka lahang e tau o mai i ka mo ai e tau ki lu. Pe tau ki kai ka ai ki ha aho, he? You don't always have to eat meat. Ai pe ki lu, ai ki lai lu, pe koe ki lai pele. Pe ai pe ki haka, hange ko sosiwa. O kune sai au pito peke ne inu e avai haka. So, tami ngalo ia o hangau. Ka koe ngahi mea koe a o tau ke lava pe o mao i tonga, pe a mao whaingo fua i tonga. Ko mau toro koe mau nofo muli, mau tali ki hao i container ki o mai mea kai tonga me i tonga. Pe a ko mau mo sosi wa o ke ana ki ngou e lu, ngou e talo, sorry. Ka koe mea mau whae lahi koe ai e mau ki lu mo e whanau, mo e whanki mokopuna, na o mo pake lu. Pea koe mea koe ma whenga ma peke ma kai ha mea koe ko ki healthy. He koe whanua koe ni whon he mea kai ke. But it's not healthy. Koe ki whamoe le ia. Ia ko Tuita-Nakao tu Luseane. Koe kaha ko Tuita-Nakao tu ai koe suka, koe processed food, koe mea kai ko tō pena whau mai me o kaha. O se hau kapa mai hau ha, mai hau hina. Pea moe lahi koe e tau kai koe ai. Suka pe i ha whainga o hina. Mea kai kapa processed food, pea moe hai mea ka koe si ko ngā rea au ai mea ano tōru. Ia koe carbohydrate, he? Koe tau kai. Ai koe carbohydrates foksiwa, koe laise, koe mā, koe mea pasta. Mea kai whatonga ko toko o mea koia. Ka koe mea koe o sai kai nau tōru, o mea kai carbohydrate, koe tau mea kai whatonga. Ia uhinga koe nei kalanoa kia Luseane nei. Ha umata pe, ha uroa pe me ngowe te kai ke whai hano. Nusi hifo hano toi refine mai ha mai hae. Koe mā, koe hapea whainga mea o si momomomoi ke carbohydrate. Koe ki fo i carbohydrate pehe, o tatau ia moi fo carbohydrate rai pehe o si numi. O tui fo ia o lai pehe. E ai ko te kai ko te kai ia fu carbohydrate. Ka koe tau kai koe e tau kalo mo mea. Oa. Koe hao hanga tonu. Ka pau koe carbohydrate pehe, koe ia pe, o ku pehe pe. Hei mahalo ke tau mea kai, whakanga ke tau mea kai tonga. O ku lava tau si no process, he? Koe mea lelei. Ia. Ka koe tau mea e taha nau tala mai. Sio ke tau sio koe ki tau au kai, tam kou tau au kai ai. Koe mea lelei e ki au kai, he? Whether you do it to o taha week, e pe koe, to o hai week, e pe koe to o taha mahina, but it's good. O ka hange koe hana reboot ho tau system, hange pe koe tau computer, he? Hange pe koe hana ki rebooted our system, ki au kai ha hoa taha wha, he? So that, ke lava ki mālolo lelei ho tau sino. Koe mea koe tau tala mai, pa koe mea pena e lo e tau mātua, he? Koe mea ne whakahu mai ke lotua e au kai. Clear ho tō mai, ho tō mai he tamu te au kai ai. Whakawha ofa au pitu, pa kulawa ke nau pehe, po ku nau pehe kulawa ke mo ui hake funky cells na e mate. Pa ku nau pehe hange koe tāna koe ki o tau sino. Po ku hanga he ngahi mea kai ni ihi ko whon kemikale.
o tāma te e whanki self ka mo ui i ka tau ngai sino. Ka ku ilo he kauto ke tāma i ka ngā aue health mo i lele mo hāfua. Koe mea pe ni ke tau whainga pe ke tau ki i. Ko awen he tau mo tua koe ni o kou. Toki ki aike ki serious e whainga ke o mo ui lele. Ka koe, mo i tau sio ke tau whanau. Lahe tāno me i tonga ai lahe suka e whanki whanau i ki. Whanau i ki, what? Pe koe la maha koe mea tāna i tāno ke ai toke tā koe ni. Koe ni sio koe ke lahe inu e whanki kapa melie. Whanki kapa sota. Whanki ina sota. Koe whanki kapa koe ni maha koe se pun suka fiha ki kapa tā. Ai ka pa kuino ki tamasi i e kapa e fiha pe ko tau tōla lahi e kapa e fihe a. Just imagine if suka koe o ko arko tau sino. O ko lama he sino ia process e suka ni iki. Ka koe whanki suka iki pe. Alu lewa tōnga suka and does something very, very bad ki o tau ngāsi. E whakairi whiu sane psia koe kai tonga ai kai process food a whanau mo e nā wini mea meria. Iyo. I lau ke tau tupoa ke a koe na e aipe mea Amerika na reke whulai ka koe ka mea ea na tau lahi inu. Ka koe mea ia o ko toka na lahi ki ai. Pea mo e whamanatu atu koe ma tala noa pe ma vahe vahe. E mahuina ia i whakaukau me ka veinga o tuku mai Luseane a e tau mea kai tō whanua. Ko mea kai a ko whakamo o ni o ki mo ui le lei ai ai matakari ko tō pe i e nau mea kai tupu a pe tō whanua. Pea ko manatu ke tā noa asio ne takataka i ono whare whamau si no Luseane. Koe ne pehe e mea konaki koe ke ne kau clients ma ne kau students mea koe. Whamau si no i koe ne tala. Mo tō kanga ke whakasi si e pereti. Mau kaini ho mo mau whamau sino, ka pau he kai ke tokanga i kata. Ki oho e smaai a mo whamau mori. Pea koe tala noa koe asio ne tata kaki ai. Pea koe pepe e sio ne. E whakahela ho whamau sino au tau ki lani ka koe peretia o kai peli liu. Iyo. Aia ko mutanaki ka e Luseane ko whakasi ai mao mea toko ni whiunga. O koe ai ke te whatwhaia. Pea koe whika hoa ko mao mea toko ni oku mo ulele health. Iyo. Iyo. Kai toko atu Luseane. Iyo. Koe mo o ni e he ko neango e te whakamalo i sino. Koe awhake o koe ke o fuwhai e mea koe whakamalo i sino. Koe lue pe. Aia koe whakamalo i sino pe ko ulawa whai. Koe lue. Ai koe lue ki hepe. Kai ke mau ton ke whakaloloa te ko lue. Ka kou moni e au pito e tā noa e tangata koe ni. What's the use? Ke ose te aro lue, pea te hau, te pupuha ia, o te ohake a cough chips. O kai. Koe whanki i me en koe ni hanga tāma te tau tolu. O kusai pe ai e ki ha he once a week. Ki ha. Ki lai pizza once a week or whatever. Ai ki kapapulu e tu o taha. Iyo, ai ki lu kapapulu mo lu pulu masima. Pake ai lu pulu masima. Mo lu sipi. But once a week. Ko mandu Luseane tau i tonga. Ko mau i tonga. Ko ma breakfast i. Ko e hiloku. Ai a ko e kakano mo e huhua. Ko e lesi. Mo ki konga mea kai. Pea whaatuku roka ma kai maa toki kai maa e ato na ki to ko ma e maa ko ki whautani. Ka koe hanga e koe ma whenga haro koe tonga ma oai e mea toko ni hanga tonu me hingi mo ue. E koe tahi whoko hanga e koe ia ko ke te hane e ke koe tuku ais pato te alo whaitau i ka. Ko latu ko whatau hanga tonu mai i ka hene tau mai e wakape koe ne i e whare i ka. Fresh pea for all. Pea koe maapo kumi mai mai ka i ka lalahi pea moi. O mai pia mo off cut. Ko nga fulahe makai ka, he kai ke ika atu pa mamafa. Ai mare me off cut o fio ko nga he ota ka ko ka no ai e ma feinga e ko ma tutua pe te fito ki ma mahaki. Ka ko fai pe feinga ne ko lea ko fai pe wa bako. Se ko hiki pe ko ni ma ku o ta no Luseane. Me mea e o pukea o esma ko o tā wali holo ake o lima. Pako o ngoi e wha esma he ni.
Ko ke wawa pure ka fu mo ya e ta fa pa ki kai mo tere ai. Io. Ko te to tare ko e smaka ko au ko fa mo. So o sai pe me ko si o si o mai me ka kai pe na pe. Ko me en ko ki o te mo fai, ai go fai a te ka office. Pa excuse me pa mo pe he ma pe ka pe. Sai pe si ne tare mai ko ma ko disabled. No, it's not good. It's never good. No excuse. Tuku peke si tare mai ko ma. Ai e pafa ke mau e pafa. O koe fo ke pafa e ka ko mau e to a ke pafa o pui o komo ko pafa e o tonga e I kai so si o ko preparation before program. Ko ai e te whanki inu, ai e te ki chamomile tea. Ai ma te ki ha, and then you come and then you speak. O koe toki ha o ko ia mantu I ha ko tawa tu. Ko nea e tā ko hange ko o ko wha inu mau pe ai Polokalama koe ko o unga hanga tā wha apa ea ki whi mau ki tau whi mai no a ke mo pe he kwa mea ko inu pe e par officer. Ko e ku inu ko e ngā ko e ku asthmatic. He ku kai ke toko e ku pawhaka ko e ku inu o tokoni pe ia ke uai. Ua fulahi e ku rieke. Excuses. All excuses. O se mea mai pe o ke taimi o foi le pe ia without puffing and choking and coughing. Ai o tau ilo lewa o lava le pe e so siua o fai ene lea without coughing and spluttering. Kai ke. Ia asinga o kai ko ka le ko studio ko ni ho maha me ai a me le tu. O mo mea mai ka kai o ta otu lele atu pe. O kai ke o coughing or spluttering or waving my hands all over the place. Anyway. Luseane. Ke whai ata ma competition pe ko hai o kulai ta no puke. Ka ko atu Luseane ia koe o ko ma te ki la me fa se Luseane ka atu ke ka naki mai mo ke a whanga tuku ko I ngā koe tatai ni. Ko ku whilawe pe ke konga uaki. O marea, o ma Polokalama Isaia, mai te rea, ma te tō o ngā whaapa. O te whenga I te lea, ko te ngahi lea, ki te ngawe aki e public speech, e te mbalanga, ko kore, ka mūtoro, o whape ki ta wako kotoa. Ko ke atae hawau ko, whawhia waki pe au ia. Ai, whawhotunga me heni, ka akurea, ka kau. Homo pe mo tu pe mo alu, ko anga ia tā noa mātua. Humu pē tū a. O e humu. Kata o hinga ai pē. Ko ia koe konga ulaki mea pē ulaki pē ko whiala mea ki ai pē koe ua. Tau whenga ko toa pē. Hange pē tau whenga koe I konga ulaki koe tau whenga I mea tokoni ke lahi. I e tau mo hanga mau. Koe tau mau ai mea tokoni hanga tonu. Ko serve Luseane o wharea mai karaki mama, a morensin. Pako morene ko ne papa kiu koe ne ki Polokalama koe whahuru mai o papa kiu koe matatahi I vai. Koe mea tokoni pe o ko hao hanga tono. Lahi ka hao mei tahi, hao mei uta. Aia koe mea ea ko whaia Ore pe u se fu asi hasipi pe ko pulu. Ka ko lai ka hau whenga ma pe moren ke ome a kai tu whanua. A moana pe ko Hawaii. A tau tolo. Whahoka e Luseane ki. O ke whaaro whakosio he kuki a mole ni ko ua kai. He ku asi fo ma mai pe ne kuki ana. Ia pa wha ita atu kei puka me wawa kuki mai me a kai ifo. Pe ku ifo ne ngaha mai ne Si tawa taina pe mole ni ka tahutu atu tangata eki ko ni o ua kai atu. Kai ke mahalo koe osipei e tau Polokalama ke ahoni. Pa koe mea pe ke tau wako me he o eiki mo kau taki o tau whonua. Ke mea koe lea lea whakalelei. Lea mao. Pa mo tau siu ke tau mea kai. Tau kai e tau mea kai tu whanua. Koe mea koe nea maha tau DNA ke match mo tau DNA. Koe talo pia moi
He, mo lai lu, mo lai pele, mo niu. O kai koe packet of chips pe koe kapainu pe koe hāfua. Kai ke ko ofalahat ka te pūtū. Have a wonderful weekend. Ofat. Malo ki mo ke ma whao se Polokalama koin ke ahoni. O kou kore ke whahua tu ai ki popoa ki talamonu koe ni. Koe talamonu o kou pehenia no wharea. Koe ku whawhekai ki he kai ha mai, ke kai maha kurea, pe mo universi, mo ngahi haa, ke nau tau hi ofa whai mai ki a Luseane, halai walu Lafitani, Tuita-Nakao Lafitani, e ne hoko sia hono a whaere i he ahoi. Pe mahu inga pito kai te au, mai whanonga mai, mai whanonga mai Luseane kono tau fitu no ai. Pe blau ke ai toi kapu, pe mga isi lai se motu aka te au, ke o to tau ni mana isa fitu no a pe o kulau hoto ngu. Ka koe ai o ko whawhekai, ko hoko ka ono noa, ko to ka ono noa ai ka oni, ka ko Luseane en ko hoko no fitu noa, pe o ko whawhawhonga ai atu kaulo au, pe moi whamiri pe i he Polokalama koe ni ai whahoko atu a e mao. O whalahi ke te koe moi honga lai ho, tuku mo oi mo ho whaiwhi lau lau ke lo au, kai ngata ai koe anga ho tauhi i o ta wā koe. Waifi ke te au koe huspaniti leanga ka amo tāmaka. Ko tui pe koe ko sia o tau whinoa, ko ke whakamore more e ko kovi ko toa pe. Ange koe lau ai ni, mo oni koe kovi au hei kai te whafu, hoku hingoa ko se ko pe mahino e te paraku. Ka te ki kaki pe mo te whaina pe. Kai ke, ko aru a ka monue ka te au, ko ke whemau ke aru ka te au, ka ko te ongoi loto tau te awhukia, ka koe talamonu mo o whalai mo. Mo lotu mai mo o whaki ma Luseane ke hoko atu, hatoi ngahi happy birthday, happy long life, ki kai pe ke ne mo ui mo ma family ka koe whaiwhatongia ke lo au mo e whonua. O whalai atu malo au bito e Luseane, Tuita-Nakao, halai walu, Lafitani po walu. Malo. Malo siwa malo ofat. Malo, o whalai atu. Naka ngai ai Polokalama, te matatau atu ai.